Kisah barotan di Aceh Raya, Lengkaru Aceh di ngon barat di sebuah tempat menocalitra nasi ane cimosi lam jejut saat duangan poma ditanya mbak ma ayah cinopa ulun rindu tak kena rupa nyumantong hude mepat alamat ulun jak setot awate raya nyuka meninggal mepat ke jiran ulun jak siat lun baca doa. Udip di bawah tali ayah lonjak tunggu bah lon bibu gata kena septanyo kena ba Allah hadapi susah tetap lun sabar seut lepo ane medua kendak ba Allah ketanyo sabar beputuh asa cobaan Allah ya Allah sabangun tabah duduk bahagia talake doa kaniba Allah ube musibah beli terdekat Aceh beraman beli rodara siramu Mekah bekong agama.